Cousin gozu di tiringi pardo gamita urusu gyaga lo Africa Brazil chegi gudi tsu gegum ngabu tedagi choga mingla BRICS shebe lori chojin jupshiba talamgi sodo nyamba gyu chodu. BRICS shebe choga teni benjo pegegi nyurze penzu nyambi gegub tsu choga sogi ngor lorab nidongi gabdu su zanzu chabshik tang te talu chogzu kore ni gami kebe talu chojin di Beijing ne gyanama shogi chogzu Xi Jinping gi dunyi chadu. BRICS ki talu chokshin te zambulingi benjo pege ki dulam yeme chabe tuishik ta Urusu Ukraine la chabu zinzu chabe tuishik ta gamita gyaga wala gendal habu so ki tuishik la chung yubata. Chokshin te to Urusu sinzi Putin ki tamshe ta nyamshuni Putin ki talu Ukraine la chabu zinzu gozube tuyine sung Putin la gegub tumen hanzo shik tu tungu da tamshe chigyu kogub tangburido. BRICS ki chokshin te to Putin ki tamshe nang la Urusu la keben kanggo ki nyeje poba tezoni sosu sidun dugyu gulung jen yilu ta Rang jinzi yinlu ta, geji benjo la gyuncha sogen yinlu so gyunzu bedu. Putin ki mebar. Страны нашего объединения углубляют взаимодействие. Tada geji benjo la kanyo tebedi, sosu gegab ki benjo siju gyunchen pongbe gyugen zambuling nang ki shen la ka gegyur. Benjo lakjar peju dangen ki gegab kashe ki tushe dan rang jinzi ki gen le chungu yore. Kanyo di pensu nipen ki changbu changsha ki nyamle kone seya yore. Ta shung dami war ki dewa te wangze dande gegab mangbu zibe lamlu ngoma sogyu chikdu diwe lamcho pegyur. BRICS ki chongmi gegab tsuyo goti gobe goba sharba nganzo la ngeba ngarwe chewa shar yore so josha. Urusu la keben kango ki nyeche powe genki Urusu chong tan donum ki chizong taja BRICS ki chongmi gegab choda pegyur ka gyurishimbashi Putin ki salhagwe nyin she yubre. Putin ki kongshu ki gecha tesu Xi Jinping ki salhagwe tamshe nangdo chakja nangda koya yobar. Hagwe nyin shi ki mebar. 历史长河 Geji benjo rangi sigi lakja sogyu tang. Geji benjo da nguyu ki gwebe nal wangda chewe rangi pop pechu tane, rangdu kangsha ki shen la keben kanggo ki nyeje dangyu jeni, shen la matse sosu la nubu ta, mi changba la dungye sogre so josha. Kasa Xi Jinping ki BRICS ki chokjen to tamshe nang la, 历史告诉我们， manchun geji la gegab da cho tume nyamde ki lamlu ngoma lakda chawa kuma chewre. Changma ki samlu kersu ta, gegab tsuyo choga digyu la geji gyabgyu chegweba kuma chewre. Cho kyangba shiki keben kanggo ki nyeje dangyu ta, keben kanggo ki nyeje dangyu tablam gwenye tangbala gajong ogyu chewre. Gwen chube zhuwa mi ji pu tumu jengi, nangmi chenpu chik nganzu sobda tuyne, gegabda choga chiki zoda chebe kol chungchung chola nganzu dogro tangguri so josha. BRICS ki chokchen teto yamita Urusu niki, arida ari tunjo mingne mabhyune, koa arida ari tunjo la tangba yeshibdo. Tadung kanyi gyami, magdun nanti gyagi tangzi rigla, gagja yoshe yongda cheba teni, neto la koa tangi yoba dechudo. BRICS ki chongmi gegab tsu sungzhe ki dagdam shiki nangla, Ukraine da nyego to zhuwa mi dungye ki kola chodu cheba tang, Urusu da Ukraine ki wala chomyo chea la, gyabgyo chigi yoso ti yoba tang. Wengyang Urusu la kadung gyuncho so che mindu la, Ukraine nangi netan zam laba mato, maa ta zenzu so pyo mindu. Gyaga ki silun modi cho ki nedun damin ki damshe nangla, geji benjo ki zingyong te la tablam cho chungba tang, tumung ki nyamle ki dongi nidu ki nayam ki je ki benjo pege larsu ledun la penyo yoba so sungsha. Nyam Brazil ki sinzi Jair Bolsonaro damshe nangla, nyamdi gyazo dan zamling ngu ka World Bank tang, geji ngu ki tepsa International Monetary Fund so la, joigyu goba so ki kor sungsha. Pa Afrika sinzi Cyril Ramaphosa, geji kyun ki tukso nam shiwe nga setun la geji dungshu nyam ki goba tang, chomyo ki tablam so ki goba kor sungsha. BRICS ki chokchen teto namshi sokwa tuanda shen chodu cheba jobe nang la, BRICS ki chongmi gegab nang kyu ki, geji nguyu ki dogyu shik saba suzi la dashimba Urusu josha. Gyana ki BRICS ki chongmi gegab ki nang kyu la, koyang chongzhe ki choja tun yubrido. BRICS ki chongmi gegab nga bune gyagani kwa choga ki chongmi inbe to ne, arida tuncho shiki nalayan yobe gegab shik inbre.